ipagnayo abot adong oro didumdumngag dito ya programa mi. Oy, ngarod sumala tama. Ay naading ko na marik na malakumak, tirik-rik na itala at naman nabayag idin na pagpaghupan ka, e baag kan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon taragsabat, akep-akep unay day tirik na, imat matsyupay day tuy panagnak, tapno mapansin gwapo day tuy langa. Ay naading ko na marik na malakumak, tirik-rik na itala at naman nabayag idin na pagpaghupan ka, e baag kan sa tadi ka makadlaw. Tuwid-tuwid, ay palsu-palsuin, ayat ko anasamit, ken ading ko atumutwid-tuwid. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dirias na gesen ading ko. Ading ko numarik na malakuma, tirik-rik na itang Apay ah. e maagan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon taragsabat, akep-akep unay day tirik na, imat matsyupay day di panagnak, tapno mapansin gwapo day tuy langa. Tuwid-tuwid, ay palsu-palsuin, ayat ko anasamit, ken ading ko atumutwid-tuwid. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dirias na pyesan ading ko. Tuwid-tuwid, ay palsu-palsuin, ayat ko anasamit, ken ading ko atumutwid-tuwid. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dirias na pyesan ading ko. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dirias na pyesan ading ko. This time, I'd like to give you a groove beat. Aputahan lang ang puro balse. May sama niya dati groove na. Nagkaiwara, lagdawan mo dito'y daktar. Naipuritak. Kaya't ka atawagan tadya kung kabalan. Bareng lang no syakat malagin mo pa'y tadi ka na malipatan. Labes sa launan at may sakit masapon ka. Diyak kung ba na tumawag, diyak ka ba elang masapon ka. Diyak sa'y pagbiyak noon ka na tamasapol ka. Agsyatak man ti arakit, agpaspasumagda. 4x4. Uwan. Paring mudumteng kangain at nagkairwaman. Bareng lang no syakat malagip mo pa'y tadi ka na malipatan. Labes sa launan at may
saakit masapul ka. Diyak kumana tumawag, diyak ka ba elang tamasapul ka. Diyak san ariyak noon ka na tamasapul ka. Labis na launan at may sakit masapul ka. Diyak kumana tumawag diyak ka ba elang tamasapul ka. Diyak san ariyak noon ka na tamasapul ka. Apo ginandat mi nga awan iti background music na tangamin at dati manan iti may kadua apo nga paayayam tayo kat pugtuan nyo manan ti paulo na da iti nga sonata mi para iti duagasot a piso nga load when no cash apon o may kadito istasyon agbayin apo nga cash da iti nga papremyo with siyempre free t-shirt nga 97.7 Sweet Radio kunana nga naimarka dita sango kong likod iti t-shirt kat napananatay balungkon nga kumansyon dito papugtuan tayo nga sonata Datuyak. Adita ka umasideg ka dito balong ka nay dito yan papugtuan tani so ngay nara ginandat ko nga naulo magtanong maawatan dagat official text line tayo once again 0926 345-1700. Ayan, dahito yan apo iti maikadua nga lag asonata. Innunaan kayo nga rod apo nga mangala ka dagiti cellphone nyo with your name, address, ken dati paulo na daytoy. First time Lalengan. Aglinipat tan ading ko Jakun marik na inka panagdungo Na umakong nga agururay agpadpadaan Ti isa sang pet mo Aglinipat tan ading ko Ituruturat ko sa empapanaw mo Bibdut di arapaap ko Takay kaya mo nga iti umadayon Pawpawilan ka Tagandat ko ngagden nata ko Angin inuwadag na Sampino na Agurayak Ingat makaurnong ka Pawpawilan ka Ating ko Pawpawilan ka Tagsanggasak Takinay kayak mo Umadayo ka nakanak-payalakit ti panagkangkanta mo ng at mo tagar-arubos nga luluha mo sino ka diti malagip mo nga pimanaw dita silong mo
Nga pinaupawilang ng dagsanggas at inuwadag na ka nga namin pinsan na uray ka lang na ipatugaw. Nga rod, bugtuan nyo na po. Iti paulo na tayo nga sonata. Paupawilan ka, tagandat kong agden na takuman. Angin inuwadag na samkino na agurayak tingkat makaunong ka. Paupawilan ka, ating ko paupawilan ka. Dagsanggas at takinay kayak mo umadayo dito'y den na. Ating ko aling lipatentan, karing-karita waswang sentan. Ket di nagtuko man subsulyana, tanalabit sa anak tunawayan. Tagandat kong agden na takuman. Angin inwadag na samkino na agurayak penggat makaunong ka. Paupawilan ka, ating ko paupawilan ka. Dagsanggas at nakinay kayak mo umadayo dito'y den na. Dagsanggas at nakinay kayak mo umadayo dito'y den na. Opo, may samang pa nga side dot. Michael Jackson. Dahil tangar apo, iti may isang sonata nga nakaraman iti second album mi. Apo kada kiti gimatangan ko nagkumagat nagasat kayo ta amoyo ti paulo na kada kiti may gimatang siyempre tila tayo pagpagada dito nga sungbat. Kunada, nakitisan nga nakapugto. Gorka. Tila da apo nagado ngayon sungsubada medyo makapaisam. Ayatan ka aglinipatan ading ko kawitan aglinipatan kung aglinipat puro aglinipat dito aglinipat kabut iso ti umuna nga sao nga naibalik as sonata. Actually, that piece was written by yours truly and of course performed by John Mark Pastor. At DJ iTunes apo dahil at DJ Spotify kana dati CD na ito yami. Kat iti na nga pangaro. Puro aglinipat. No, nagadusin mong bata po, pirmi nga nakaad ado. Kat iti na nga bak, you would like to say congratulations to ay na dyan aga na dito. Itapa ka man dyan isurat ko. Mark. Okay. Una ko address na kahit. Sige. Address from Purok 7, Baluarte, Santiago City. Apo, dito yung lugar ni ating Letlet Ponson B. Wawan. Baluarte. Ilito na yung tilit-lit di Balasang. Hindi Balasang? On. Formerly Miss Matikang B, B, di ba? Let B. Let tapos B Ponson B. B ko na, middle name. Ay, malagip. Nung naka-online ko, masumubang nga dagos ni Jai. Wangga Road. Hello to ating Hasmin Liktawa dito Hong Kong. Thank you very much for tuning in. Apo, abroad ni Loida Viedad Arizal. Ano nga tada ito eh? Naputod mo nga, mismo kung makita. Jai. Atan Loida Viedad. Kita ti barbaro nga naka-online. Arizala? Arizala, Corpus. Ayan. We also have here, Graciela Yumongan. Kita ti barbaro nga naka-online. Yamongan.
Ay, good afternoon. Pero dito na nga bak ni Mark Sadyarin, iti Purok 7, Baluarte, Tiago City. Mark Sadyarin. Oh my God. Amo na mo. Kapay naglaying na tao. I'm sure may saiso na katigitigim matang iti O, taday di gimatang taga Baluarte ka. Aduda nga gimatang. Actually, di na magkait ka no tagpipin na bunod ti City di jay tabaka no kopyaan da. Buwana. Tinamay anda. Dagiti sound system kat kanya-kanyang gatang dati CD. Kasi kumaabu, di pa nang support tayo kadagiti pagayam yung John Sariales kin John Mark Pastor nga mga pagbaga nga. Agis Iso ka, tano pumutaw ka. Narod, bumasa ka man kadagiti pangablaw. Wow. Wow. Sino dagito? Ako kamatatak ko. Ako, sige, pasaom dagito pangablaw dito. Kita, para ito. Ayon. Ragsak tatanto man namin. Ay, answer dito tayo. Ragsak tanto na namin. Kuna na. Kung yung papugto na tayo. Pag good PM. Yung isa. Pagipatugtog yung Manong J. Kulasisi. Thanks, Manong. Kunana. Okay. Manong Kablawak Manti Diosares. Jokares, family. Ken Marsan, agrokes pa iti utang. Ayan. O sige, pumasa ka pa eh. Afpo, di barangay mi. Kung na naman ni ating Michelle Gavino. Wow. Talaga mga adu, ti taga Baluarte. Apong atundum nga ikas kumakin ni Manong Ems Cardenas taga Baluarte. Met isuna idi imakar di jay ipil etchag Isabela jay ayan ti sanguanan iti tintaan ti Alili motorcycle parts. Siyempre agad nasitig na di junction iti ba ibi. Kaya ano jay? Ata tumatawag dito ni ada kahit na sigurong ibaga i-on. Kuya Kablawak manda na Violi ken Tatay Charlie dita San Manuel Itiage ken namin dita nga ang kalwe ken antimi it's me Marites Kuya thanks parta ka kon tano mabasak no da tumawag ngarot parta ka tano madi ka nga mayawan PM Kuya June pakibati nga po yung family Limos and ang bate galing kay Merlin ng Bagnos Alicia Isabela ay pagigirit man pagpatugtog yung mga Tigapulot ka na Tigapulot amo na tagat nagapumana di Spain Tigapulot ka na yung bag nga malaw miyo di sa station Kablawak man da kita ag 41 dito sirok ti Bayong siyak ni Marciano Martin batik masurutan natin nga pa mawana na tumutawag 0926 Sirok ti Bayog siyak ni Marciano Martin nga taga Purok 6 Sinabar Norte San Mateo Roques Comante Sabon ako nangagot tayo dyan sabon kung kuna good PM Kuya JM at Kuya Jun greet ko nga family ko request ko nga ba yung Sirok ti Panduling it's me Julius ng Nabuan thanks po Kuya kunana and we also have here ating Graciela Yamongan kat kunana na impag nga malam tayo karuba from Hong Kong request kumanta long distance nga ayat kunana ni ating Graciela kat sabi kumata adda ka iti tarap nung dagiti FDD dita grupo da dita Hong Kong chapter ayan hello Manong naimbanggal tayo bagrit yung man ni Crispin Toledo ti happy birthday Tingong Kablao, family Toledo from San Antonio, Ramon Isabela. San Antonio, Ramon Isabela. Kasla ti Toledo sa nga family kat amok taga San Sebastian. Nadapi kay skulaki di nga ni Crispin, baka sumodaitan. Toledo? Crispin Toledo, kapsa ni Marlon Toledo. From San Antonio, Ramon, kuna naman. Siguro na. Agyaman akmanon. Naikamang isunod it San Antonio. Pero kasi kumanjay, kasanuti mang lipat. Kasanuti mang lipat. Nalakalaang. Nakalaang apo, uminom ka lang iti tayo dan. Malipatan mo namin ngayon o di ka di Alcampor da kita dati mawalang hapon kabsat great kumanjay security guard ti Veras Medical Center ni security guard di Gia Banyes Alutiit Katiwan kanjay head guard main Saraos agab sa nagtatata na lamag Panagkakayap-kap kunana. Salamat pa request man jay Inkaman from Arnold Manuel Villa Carmen Ramon Isabela. Gayang pa ako
Pakol. Wani pakol, no? Adanto kumasar dita Villa Carmen, dahil tanto, iti request mo palong. Wan. Inka man. Oreta dandanin ti kasar dita sa Balayo. Panagbabalse, wan. Kasaran Tanto ni... ti Siti Tamara na. Sino ti kasar ni? Ni Kuyang Luke. Edmer Pastor. Ayan. Nantipiit pa eh. Advance happy wedding kada kayo dita. Thank you very much. Iti panang support tayo ti FDD. Si kami tinarada apong agtukar. Wow. Nga minsita mapalindalat tang ibaga nga awam pa itagsartar din nga kanta. Dire-diretso ko na da. Ay. Good afternoon Manong June. Balong pakigreet man Conrad Sarmiento ng CMP. Don Francisco Sagana, birthday niya bukas 17. Pagitugtog man yung My Way, nag-request Raul Comedor, salamat. Biro ka taman-tama My Way, tapatulan My Way. Patulan taman dito My Way. Good PM po, pag-greet nga po yung Bagol family. Bagol ka takay ko nga patuloy. Dahil kakaiso na nga nakaresipta na isal sa lumina nga San Sebastian. na isal sa lumina It's nga. me, Marz de la Cruz. Ayan na dahita. Pa-play nga po yung Syrup de Pandeli. Hashtag Karuba. Uncle June, gwapo. Gwapo. Uncle June, gwapo ko na eh. Kan marong John Mark. Macho po. Machocholes ang bilbil. Parikas man dyan kang madlaw ni babae. Ito'y pagayam nyo ni John Richie from Sagana, Santiago City. So ititan na po ti mauding Sonata. Ag-break kami after this piece. So random. Anati kaya mo nga kantahin dita. Pwede ba alas ko pa lang, Ilocano pa lang. Huwag nga, di sungar nga Ilocano pa lang. Di kantahin ta. Ngarod, may sakala kiti request. Kaya naman ni tatay ko dito. Kaya naman lang. Madlaw mulat tani babae Madlaw mulat tanong napagustuhan Idirabi nasapa agriing Nakangit ag pampangmusik Nakaisaganang iti pangmigadwaran ay dalimanan Lalarin. Ako nana. Madlaw mulat tani babae Madlaw mulat tanong napagustuhan Idirabi nasapa aglaba Nakasanlapay ngawan pa'y niinit Obrain namin siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin. Tipik, 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 chiriring, ching, ching, ching. Madlaw ni babae. Di na ba itulin pasamak na dirabi. Madlaw mulat tani babae Madlaw mulat tanong ay pamintwada Idirabi agbalsik pa'y di kayo agpastor nuang sa agaradong Ubrain na amin siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin. Tipik, 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 chiriring, ching, ching, ching. Madlaw ni babae. Di na ba itulin pasamak na dirabi. Maligayang pakikinig kay Kuya Heras kunana. Also, Cindy's Heritage. Good afternoon na po kadagiti dito Cindy's. Mga yuni kayo man si Iced Tea. Di ba? Daya? At the Iced Tea that... Madlaw mulat tani babae Madlaw mulat tanong ay pamikluda Idirabi naladaw agriing agpakpakangken aglipilipi Madi nga agsaw aglalatod ngem magdaydaya Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin.
ti mauting nga sunatan para iti second portion iti programa tayo kat agsubli apo ti 40 kaduo kalpasan iti sumagmamanu nga palagip. So please stand by, karuba. 97.7 Sweet! Daituyon timang padurpas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 na tawanan nga agserserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo Kadagiti nahilig, amang pataraki motor na. kan dagitay adda ti prensat motor na. Adituyan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan ti nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad at serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise, petbagay kinimot matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, Sulit Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag para motor mo lulaw rugi ako na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabalik. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. We Radio 97.7. Makita bayati panag den nata kas makita adu naglablabasan ta kas makita Ti kay papanan Ti puno na hayan Kas makita Kas makita nakapimpintas kalatan
tayo.